Chibeule hey don tum chu thrifting kan han tile don na ka lo na rate to khop maya korlum lam man lo da chhuak to a hi a thare khop maya than po hi a chung lam pangi amul veka alum tha a amaro chin huang hen khi adum khi amul khi tla a korduma chanin tiang korlum mulin lo da chhuak na se hle maya hei hosa tak tak hoina an hak man to an lai ang chi khani ta mo hemi big te po hi hei dollar som kwa le pakwa dollar za ang huvel ni ta a chunga hian an nal ta chon hei te po hei ui mul ang deuh kha oma chon hemi po hi dollar zang vel khala ni thoni chumo a tha a than te po hi amaro chu ka hadon hian ka shelo khopa e chuwang cha haden kan en kwala hemi po hi hei chu to vak lawin ka sha thani a khong da ulaka hemi tak hi chu dollar som thum ani chon hei te po ki ro khop mai a mul hong zona kolaran da hi amoi ka ti khopa chuanin a lian to hlom khopa heng how the big pay hi chu hei sin do lup ang chi ngai khani ta chuan a hmul ro chon na nuam khop mai adum tlehlar maya chuanin hei a sei hemi takhi chu I anal ka tilem lawa hei hmuangan hmulatla a amar chu hei te ro hi kamitala khop maya amar chu size kha alian lutuka lo ni bok ani chuan ke core smart pants te kan en kwal le a thava ko om lawa Christmas decoration a kan lut chawa hei tiang hian vo in chu party holiday opening house and lo neya tiang hian thrift store ti lo hianin karlaka wine an lo sema du indoor shopper ho tan lo da chanin ten in chaina te kan en kwa zela lekha bom na te chan hai ani danang thlap hianin an lo chaya am nuam hei leidon lo pon han wa kwal ver shim shmi nuama chanin in lai kitchen lampang te kan en kwala chanin hei Christmas decoration hi an lo war to khop maya November thla kan lo thlen ta ka chuan in hmang hen hei cookies ten lo da ka soyang khan vani hi enge model big ni lo ni ve de reng boka chungte ni wang chuan cookies le hei drinks le coffee te an lo da a chu ka han ei ve nel nwala chuanin kadang kha alo ro to em awangin coffee in ka tum zeta ma se ka dule lawa hemi juice hi kal in ve ta kala do thel zui bok chu ani chuanin heti hianin kan in zo to hnu hianin tlema zong kan han en kwal le a Christmas decoration te le jewelry te hei tiang thi te po hi mo en tur hi tam khop maya a hlimom ve ro riau ani